przyszło dla nas odkupienie. Przez Twoje ręce wszelka łaska tryska, naśladowanie Ciebie uświęca jedynie. O Maryjo, Matko, Matko Boża, Tobie wzorujemy życie. Ci duszę, ciało i biedne me serce. Bądź proszę strażniczką życia mojego, zwłaszcza w śmierci godzinie w ostatniej walce. O Maryjo, Matko Boża, Tobie wzorujemy życie.
Похваленный Иисус Христос. Меня зовут Геннадий. Злева до меня это мой сябар, мой коллега и мой брат. Его зовут Владимир. Мы являемся супрацоўнікамі центра дапамоги людям, залежным от алкоголя и наркотиков, які знаходяцца у городскім поселку Бягомоль у Витебской области. Перед тем, как рассказать про наш центр, про працу в центре, я хотел бы сделать такое невеликое отступление. У сувязі з тим, що усі ми сьогодні знаходимося у Буславі. Усі ми, хто прийшов, хто приїхав, усі ми накерувалися сьогодні до нашої дороженької Матці Божої Буславської. І менавіта з гэтым, нагоду з гэтага, я хочу зробити своє невелике відступлення. Справа в тим, що я чоловік залежний від алкоголю. Але я паспяхова справіўся з гэтай праблемай, і ў гэтым годзе у мяне ўжо будзе такі юбілей, 10 год, як я не ўжываю алкаголь. Мой шлях да гэтага выздараўлення таксама мае дачыненне да Буслаўскай Маці Божай. У той час, як я ўжываў алкаголь, моя мама увесь час, гэта одна з першых, хто гэта заўважыў, і на увесь час молилася за мяне. Моя маці бывала ў Буславе, шмат разоў сюды прыязджала, і она мне рассказывала уже после того, як я выздоровел, як яна шмат раз на коленях со слезами шла праз увесь касцёл да Маці Божай з просьбай аб маім выздоровленні. Моя мама 12 год с ружанцем в руках, штоденно, заўважце, не раз у неделю, у месяц, а кожны дзень молилась за мяне, об маім выздоровленні. Моя праца ў цэнтры таксама мае дачыненне, да, нават не дачыненне, я скажу по-другому. Наш ксёндз пробаш Миколай Тиханович з Глыбоцкай парафіі, адкуль я сам, навучае нас так: мы, христиане, повинны бачить знаки, которые нам показывает Господь. Ось. И про этот знак так само мне вельми хотелось вам рассказать. Нам уже амаль гады, напевно, 4 альбо 5, апошні год я жив з той думкой, мне вельми хотелось открыть центр допомоги людям, залежным от алкоголю. Об этом моей задумцы ведали мясцовыя ўлады, ведаў старшыня выканкама, ён падтрымліваў мяне ў гэтай задумцы. Ведаў таксама наш шаноўны біскуп Олег Буткевич пра эту мою задумку. І вось у прошлым годзе я пашоў пілігрымку ў Буслаў. Я ішоў з інтэнцыяй аб стварэнні, адкрыцці такого цэнтра дапамогі людзям, залежным ад алкаголю. Самой пришла моя дочушка, которой у тым годзе было 5 год. И она со мной першую пришла в пилигримцу в Буслав. И мне захотелось ей купить некий сувенир на память об этой первой пилигримце. И мы с ней пошли по палаткам, которые находятся вот тут по периметру парка. Ідучи і вибираючи сувенір, я зайшов у палатку. У палатцы мне дали буклет и сказали, что в Бягомлі уже открылся центр допомоги людям, залежным от алкоголя. Я вышел из этой палатки, ведаете, я стоял несколько хвилин у таким недоразумением. Вот думаю, як здорово, як цікаво. Покуль я живу думкой об открытии такого створения, такого центра, люди уже такие центры створили. И это недалеко от Глыбока, это всего 60 километров. Я приехал глубоко и рассказал своему ксяндзу пробашу, он так само ведал моей задумцы. Ну и мне сказал: Гена, едь туды, в Бягомоль, и узнавай, разбирайся, что там за центр такие. Вот, я поехал в этот центр, ну и с того момента я стал супрацоўнікам этого центра. Вот, ну, для меня это явный цуд, про які так само хотелось поделиться и с вами.
Про працу нашего центра больш так дасканала я попрошу раскажет наш кіраўнік і дырэктар Владимир, але я хочу рассказать тое, што мяне таксама ляжыць на маім сэрцы. Аднойчы мой знаёмы святар мне распавядаў такую цікавую гісторыю. У адным горадзе, ну, такого районного масштаба, ён находится в нашей ваколіцы, тут недалёка, праходзіў дзень цвярозасці. Яго праводзілі мясцовыя улады. Вот такая профилактика, ну, нядрэнная была задумка. Туды былі запрошаны прадстаўнікі медыцыны, прадстаўнікі пажарнай службы, былі супрацоўнікі міліцыі, і таксама запрасілі гэта майго знаёмага святара як прадстаўніка духавенства. І таксама туды, ну, я думаю, што не добровольно, але под примусом доставили несколько человек. Это люди, которые имели залежность. Их было 5, хіба 6 человек. И вот как пачаўся этот семинар, или можно его так назвать. Первым выступал представник пожарной службы. Показывали видеоролик, и он сказал, что глядите, коли вы будете споживать алкоголь, то вот что будет. Показывал, как пьяный человек спалил свое жилье, где он проживал, как загинули люди пьяные подчас пожара. Потом выступил представник медицины, врач. И он так само на видеороликах показывал, до чего доводит эта такая пагубная привычка. Он говорил об том, что люди, которые уживают алкоголь, это приведет до того, что будет хвороба, такая как цирроз печени, максимум будет целый, нават, коли можно так сказать, букет хвороб, вельми таких тяжких. Потом выступал представник милиции, той наогул сказал, что коли вы будете уживать алкоголь, мы вас отправим усіх у ЛТП. Основная, напевно, мета была усіх этих выступлений запужать этих людей, которые были залежны от алкоголю. Але ведаеце, у нашем центры зусім другие адносіны до этой проблемы. Справа в том, что у центры працуюць только люди, я повторюсь, только те люди, которые сами в свой час имели алкогольную залежность. Это люди, которые сами прошли через эту беду. Это люди сами спознали все життєві тяжкости, до чего приводит это и беда, и хвороба. Самое главное, об чем я вам хочу сказать и так само попросить вас. Мета нашей презентации центра – это звернуться до вас с просьбой об том, как вы помогли нам давать информацию. Давать информацию сярод своих знакомых, информацию сярод, максима, у вас у когось есть люди из вашей родни, у кого есть такая залежность. Максима на вашей праці есть такие люди. Максима такие люди есть на месте вашего жыхарства, где вы живете. Мы вас просим, коли ласка, давайте людям такую информацию, что есть центр допомоги людям залежным от алкоголю и наркотиков, які находится у Бягомлі. Это городский поселок у Витебской области. У нас так само есть палатка, и нас находится по правую руку от меня, по той дороге, и у самом конце это вот раду. Там издалеку эта палатка такая бачная, там можно взять буклет, можно атрымаць информацию, так само можно атрымаць консультацию, там находятся специалисты центра, там есть психолог, там есть супрацоўнікі центра. И таким чином мы будем сподеваться, что мы и вы, и мы все разом сможем допомагчы тем людям, которые на сегодняшний день имеют такую проблему. Больше подробязно об праці нашего центра, об усіх методах допомоги
Я попрошу рассказать нашего кіраўніка і дырэктара Владимира. Похваленный Иисус Христос. Дорогие братья и сестры, меня зовут Владимир, я являюсь руководителем Центра помощи зависимым от алкоголя и наркотиков в городе Бегомоля при парафии. Знаете, мне очень приятно сегодня здесь говорить о том, что такой центр есть, что он существует, и мне очень приятно, что многие уже о нем знают. Ровно год назад, вот здесь, на этом месте, появилась необычная палатка с надписью «Трезвая лавка». И при этом там была вода, где было написано «Трезвость на разлив». Вы знаете, нужно было видеть реакцию людей, которые подходили. Кто-то боялся подходить, кто-то подходил, интересовался. Но именно вот это была точка отсчета, когда начал работать центр, который мы назвали «Светоч». И именно здесь, наверное, был тот момент, когда пришло понимание, что одному человеку справиться с этой проблемой просто невозможно. И тогда совместно с католической церковью, кстати, это первый в Беларуси такой центр помощи, который работает совместно с духовенством католическим и психологами. И сегодня центру уже год. В течение года произошло очень много. Было очень сложно начинать, было очень сложно как-то доносить до людей наши идеи, что действительно мы хотим помочь, чтобы человек разобрался сам в себе. Но, слава Богу, произошло так, как надо произойти. И сегодня уже есть понимание. Я очень благодарен бископу Олегу, благодарен всему духовенству, отцу Тадеушу Ковальскому нашему, который является духовником нашего центра, и всем специалистам, которые работают у нас в центре. Сегодня мы можем принять в центре до 10 человек, независимо от пола, независимо от вероисповедания, независимо от возраста. Условия прекрасные. Именно там, наверное, Господь Бог распорядился, чтобы центр существовал. Срок помощи у нас рекомендуется от месяца до 3 месяцев. То есть человек приезжает к нам на стационар и полностью отключается от всего мира и работает только над своей проблемой. Проблема зависимости. И в это время действительно дается сразу все, что необходимо человеку. Это и психологическая какая-то помощь, это и духовная помощь, это и какая-то помощь изнутри. И сегодня уже есть результаты. У нас прошло более 15 человек. И сегодня я могу с гордостью сказать, что произошла первая пилигримка Бегомля, в которой участвовали ребята, которые прошли наш центр, которые находятся в центре. Вот, они сегодня находятся здесь. Это, наверное, результат, хороший результат того, что действительно это работает, что Богу это угодно. Ну и, наверное, так Богом было дано, что всегда что-то происходит новое, как-то внезапно. Да. Когда мы приехали, именно в дороге мы придумали то, что можно давать воду трезвых на разлив, назвать нашу трезвую лавку. Я очень благодарен нашим сестрам с Друи, Наталье, Кате, которые помогают нам. Это настолько действительно люди, энтузиасты, которые готовы, просто горят помощи. И вот мы, когда шли сегодня пилигримку, да, все опять все внезапно. Господь Бог так делает, что все происходит просто в пути. И в пути у нас организовался флаг и появился гимн. Это очень, наверное, важно для всех зависимых, потому что когда есть к чему стремиться, когда есть какой-то посыл, это вдохновляет. И я хочу сейчас исполнить этот наш гимн. Это христианская песня, но это будет нашим гимном. И знаете, говорят, что руководитель должен быть впереди, личным примером показать, как надо делать. Я сегодня это делаю, я сам буду петь эту песню. И надеюсь, что она приживется и будет постоянно нам помогать в других пилигримках, помогать в центре, помогать выздоравливать другим нашим собратьям. Христианин, неси огонь чудесный свой, который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовав собой, огонь любви Он всем принес. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца.
и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. Вот путник, он устал, он изнемог в пути, согрей его и ободри. Скажи, что не покинет его вечный Бог, засветит солнце впереди. Гори, огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. А если путник вдруг свернет с того пути, который к радости ведет, то ты в его груди огонь любви зажги, чтобы он мог тот путь найти. Гори, огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. И если станет очень тяжело тебе, суровый мир гасит любовь, не унывай, ведь любящий Господь с тобой, Он сохранит светильник твой. Гори, огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. Гори, огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. Спасибо. У нас осталось несколько хвилин, и хотелось крыху добавить. Мы не сказали про галоўныя методы нашей дапамогі. Ведаеце, галоўны метод у нас такі: Бог ёсць любоў. І ў гэтым мы упэўнены. Бог любіць кожнага з нас, і цвярозага, і не зусім цвярозага. І я даже нават упэўнены ў тым, што Бог найбольш любіць тых людзей, каму найбольш патрэбна яго міласэрнасць. Усіх вас мы запрашаем у наступную суботу, гэта 8 ліпеня. У нас будзе гадавіна нашага цэнтра. Будзе святая імша, якую будзе ўзначальваць паважаны ксёндз біскуп Олег Буткевич, і вельмі цудоўная праграма. Туды можна прыязджаць не толькі людзям, которые маюць залежнасць. Туды могут приехать люди созалежные. Это люди, которые находятся вельми близко до человека, который уживает алкоголь. Это ягоная родня, это брат, сестра, маці, это люди, которые працуют на працы. Одним словом, это люди, которые переживают такую тяжкость. Она вот и тяжейшую тяжкость, чем сам человек, который уживает алкоголь. Дякую вам усім за увагу. Заўсёды заставайцеся з Богом. Похваленый Иисус Христос. Коллектив видавецтва про Христо і редакції Аве Марія, Наша Віра і Маленький рицар Беззаганний щиро вітаю всіх пілігримів, які відгукнулися на заклик Беззаганної і прийшли сюди. Ми так само не могли не відгукнутися на її заклик і так само підрихтували для вас вельми цудовні книжки. Одной из такой книжной позиции является книжка «Послание с Фатимы». Это апошняя книжка сестры Люции, визионерки,
якая пражыла да глыбокай старасці, да 98 гадоў, і Маці Божая ёй аб'яўлялася да канца яе жыцця. І гэтая кніжка з'явілася дзякуючы місіі нашага мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча, які наведаў кляштар, дзе жыла сястра Люцыя, і папрасіў аўтарскія правы на пераклад і на выданне гэтай кніжкі. Сестра Люцыя ў гэтай кнізе расказвае пра тое, якой пакуты, якой ахвяры просіць ад нас Бог. І гаворыць, што перадусім гэта ахвяра, да якой кожны з нас павінен змусіць сябе, каб пакінуць грахоўнае жыццё і ісці дарогай сумлення, чысціні, справядлівасці, праўды і любові. Яна таксама піша, што Маці Божая, калі ёй аб'яўлялася, яна гаварыла, што калі б чалавек усвядоміў, наколькі цудоўнае вечнае жыццё падрыхтаваў яму Бог, то чалавек тут жа змяніў бы сябе, змяніў сваё б жыццё. І паглядзіце, заклік сённяшняй урачыстасці, фацімскае пасланне – гэта заклік да навяртання. Таму гэтая кніжачка вам растлумачыць вельмі вялікія рэчы, якія мы павінны зрабіць. І таксама сестра Люцыя піша пра тое, што адна умова да гэтага часу не выкананая людзьмі. Гэта нераспаўсюджаныя набажэнствы першых суботаў. Каб кампенсаваць, каб перапрасіць яе беззаганнае сэрца за безліч тых знявагаў і грахоў, якімі абражаюць людзі. І таму дзякую усім, хто удзельнічае ў набажэнствах першых суботаў, хто адмаўляе гэты фацімскі ружанец. Але калі мы не заахвоцім, не будзем гэтымі апосталамі Марыі, не заахвоцім як мага больш людзей да перапрашэння беззаганнае сэрца Марыі, то можа наступіць неспакойны час. Таму вельмі рэкамендую гэтую кніжку, шукайце яе ў нашых шапіках. І таксама пра набажэнства першых суботаў. Маці Божая ў Фатіме піша, маліцеся, гаворыць, маліцеся, штодзённа маліцеся ружанец, каб настаў спакой у свеце. Помнім, што Святое Пісанне гаворыць нам, як жыхары Нінівы, якія паслухаліся і пачалі маліцца і змянілі сваё грахоўнае жыццё, яны выпрасілі спакой. Так і мы, калі будзем маліцца штодзённа ружанец, каб настаў спакой у свеце, і вось гэтыя словы: «О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць». Гэта ўсё пра набажэнствы першых субот. Калі ласка, кошт сімвалічны, хто не мае за што купіць, возьміце гратыс, толькі, калі ласка, маліцеся і агітуйце, прасіце іншых, каб таксама далучыліся да гэтага набажэнства першых суботаў. І таксама ёсць выпуск Авы Марыі, спецвыпуск стагоддзя фатімскага аб'яўлення. Часопіс Ава Марыя з'яўляецца такім своеасаблівым дзіцем фатімскіх аб'яўленняў, таму што вось тут пад медалікам Найсвяцейшай Панны змешчаны асноўныя словы, што ўрэшце майго беззаганнае сэрца затрыумфуе. Таму, калі ласка, звяртаю вашу увагу, што можна набыць у нашых шапіках таксама Авы Марыю і арганізавана індывідуальная падпіска. Хто па якіх-то прычынах не можа набыць у парафіях, то, калі ласка, можна падпісацца і індывідуальна мы вам вышлем Авы Марыю. Таксама там у шапіку знаходзіцца галоўны рэдактар часопісаў Крыстына Лялько, якая таксама з'яўляецца перакладчыцай дзённічка Святой сястры Фаўстыны, які таксама вельмі рэкамендуем вам набыць. І таксама можна набыць яе кніжку «Адвячорак» і атрымаць аўтограф. Таксама вельмі рады мы па ініцыятыве сясцёр уршулянак выйшла кніжка «Скарб любові», біблійныя медытацыі.
Гэтая кніжка святой сестры Уршулі дапаможа вам разважаць пра Евангелие і разважаць перад адарацыяй на свяцейшае сакраменту, паглыбіць вашу любоў да Езуса Eucharystyczнага. Таксама Легіён Марыі выдаў кніжку «Каштоўныя крупіцы мудрасці» заснавальніка свайго Фрэнка Дафа. Але гэтая кніжка не толькі для Легіёну Марыі. Яна будзе карысная кожнаму верніку, таму што ў ёй раскрываецца сэнс і сутнасць святой імшы. Дапаможа нам па-сапраўднаму перажываць святую імшу і годным чынам падрыхтавацца да яе. Многія удзельнічаюць у рэкалекцыях ігнацыянскіх духоўных практыкаваннях і выйшлі чарговыя кніжкі, трэці і чацвёрты тыдзень гэтых духоўных практыкаванняў аўтара ксяндза Юзефа Аўгустына. Так што, калі ласка, таксама запрашаем, хто яшчэ не мае гэтых новых кніг. Таксама вельмі рады вам прапанаваць грунтоўнае выданне. Это Францішка Зіга, даследчыка, які выдаў два тамы Евангелія Езуса Христа ад Марка. Тут такі каментар не толькі багаслоўскі, але таксама біблейскі, гістарычны і літаратурны. Вельмі шмат цікавага і вельмі, ведаеце, у пазнанні Евангелія ад святого Марка, таму што ён параўноўвае пераклады з розных моваў і таксама і перакладчыкамі не толькі, і кожнаму верніку, які павінен чытаць Евангелія. Гэтая кніжка ў 2 тамах яна прынясе проста раз'ясніць некаторыя цяжкія моманты, якія мы не заўсёды можам зразумець у Евангеліі. І таксама рады вам прапанаваць навенну і малітвы да Духа Святога. Гэта вельмі такая магутная малітва, асабліва для тых, хто рыхтуецца да бяжмавання, але і для кожнага верніка, таму што ведаем, што без Духа Святога мы не можам нават зрабіць знак крыжа. І як заўсёды, падкрэсліваючы нястомную дапамогу нашай безаганнай Панны Марыі, мы прапануем вам навенну, якая называецца «Да Маці Божай, якая развязвае вузлы». Гэты абраз, які ўзнік у Аўстрыі, і традыцыя гэтай навенны ўзнікла менавіта у Аўстрыі, потым у Аргентыне. Дзякуй вялікі. Наш цэнзар, як заўсёды, дапамагае не толькі правяраць кніжкі, але таксама і выступіць. Навенна да Маці Божай, якая развязвае вузлы. Што гэта за вузлы? Вузламі гэтымі з'яўляюцца не толькі нашыя цяжкасці, ці цяжкасці ў сужэнскім жыцці, ці нейкія залежнасці. Менавіта прачытаеце гэтую цудоўную гісторыю пра гэты абраз, калі сужэнства распалася практычна, але муж, які быў вельмі веруючы і які узяў шлюбную такую стужку ў Аўстрыі, так завязваўся вузел па традыцыі і адпраўляў навенну разам са святаром, і потым сужэнства гэтае наладзілася. Вельмі эфектыўнае, калі на гэта воля Божая, заўсёды можна выпрасіць патрэбныя ласкі. Таксама, калі ласка, гэта невялічкія кніжачкі, кошт таксама вельмі сімвалічны, і таксама навенна да святога Антонія Падуанскага. Я думаю, што вам яе рэкламаваць не трэба, гэтага святога, таму што многія моляцца да яго. І таксама новая кніжка навенна і малітвы да святога Шарбеля, які таксама вельмі карыстаецца ў нас папулярнасцю, і ў чырвоным касцёле ведаем, што вялікі абраз святога Шарбеля, таксама магутнае заступніцтва святога Шарбеля. І таксама запрашаю вас да шапікаў нашых і да шапіка Легіёна Марыі, дзе можна ўзяць бесплатна такія улёткі набажэнства першых суботаў месяца. Калі ласка,
не праходзьце мимо гэтай просьбы Марыі, таму што яна ведае, як нас ратаваць, бо мы яе дзеці. Дзякую вам вялікі. І калі ласка, запрашаю вас таксама ў духоўную кнігу, якая это магазин наш духоўнай рознай літаратуры духоўнай, які знаходзіцца на Богдановича 25. І запрашаем вас таксама быць аўтарамі нашых часопісаў і таксама быць аўтарамі нейкіх ідэй. Пішыце нам пра свае сведчанні, пра свае перажыванні. І таксама звяртайцеся са сваімі просьбамі. І яшчэ карыстаючыся момантам, паколькі я таксама з'яўляюся адказнай за апостальства дапамогі душам чысцовым, хачу сказаць для тых, хто ўдзельнічае ў гэтым руху, што ў наступную суботу, у 8 ліпеня, у Чырвоным касцёле о 12 гадзіне будзе святая імша і такі дзень духоўнай сустрэчы. Запрашаю, калі ласка. Дзякуй вялікі, з Богам, Божага вам натхнення і Божых ласкаў.
Так, а где наша коробочка? Ой, так,
давайте, да, перейдем. Я сейчас эту песню отдаю туда. Почему слышишь? Может, они сидели далеко, но вот сидели. А мои сидели вот тут, все слышали. Значит, твои были. Как-то по-другому мы можем просто не можем закрыть снять,
немножко послушаю все. Аллилуйя, это отлично.
Отця і Сина, і Духа Святого. Супокой вам. Ваша Эксцелленция, глубоко поважанный апостольский нунций в Республике Беларусь, архиепископ Габар Пинтер, поважанные белорусские бискупы, поважанный архимандрит Сергей Гаек, апостольский визитатор для греко-католиков в Беларуси, дорогие браты в святарстве, консекрованные особи, представники державной влади, представники дипломатичних місій, брати і сестри, сердечно ще раз всіх вас вітаю. І дякую за те, що вас так много. Вчора ви не побоялися звістків про погоду, може буде дощ, може не буде дождю, був моцний вітер, було холодно, однак ви були. Сьогодні Бог вислухав наші молитви, так само, як і вчора, і здається, що дождя не буде. Сонечко, але не вельми горяче, так як було в минулому році, і некоторі інші роки. Погода приємна, і це, напевно, повинно сприяти так само нашій молитві. Я ще раз вітаю пілігримів з Витебской диецезии, по алфавиту будем называть, с Витебской диецезии. Дякую им, что они пришли и приехали. Вітаю пилигримов с Гродненской диецезии. Пилигримов с Пинской диецезии. И так само пилигримов с Минско-Могилевской архидиецезии. Вітаю всіх тих, хто приїхав на роверах, хто приїхав машинами, автобусами, хто прийшов пішком, місцевих людей з околиців і самих далеких вуголків нашої батьківщини. Дякую для вас. Гэтую святую імшу ахвярую у ваших інтенціях, у інтенціях ваших сім'яў, у інтенціях так само касцёла в Беларусі і у інтенціях нашай радзімы, каб яна будавала свою будучыню на хрысціянскіх каштоўнасцях, каб Божая Маці, якая ахінае усіх нас сваёю апекою, ахінала ў цяжкія гады пераследу веры і далей таксама вела нас да Езуса Христа, які ёсць адзіны збаўца учора, сёння і па ўсе часы. З гэтымі думкамі распачнем гэтую святую імшу і перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, слова, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивший нам грехи, приведе нас до життя вечного. Смилуйся над
Помолимся. Боже добрый Ойче, Ты узвеличил Наисвятейшую Панну Марию в Буцловской святыни, и прозе заступництво спосылаешь нам незлеченные ласки. Ученик, как подъем отчиной обороны, наш народ мужно заховывал веру, умацовывался в надеи и завсёды жив у любови. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Сафонии. «Радуйся, дочка Сиону, трыумфуй, Израиль, весяліся і радуйся ад усяго сэрца, дачка Єрусалема. Адмяніў Пан прысуд над табою, прагнаў ворага твайго. Пан, кароль Ізраіля пасярод цябе, ужо больш не ўбачыш зла. У той дзень скажуць Єрусалему, не бойся, і Сіёну, няхай жа не слабнуць руки твае. Пан Бог твой сярод цябе, магутны, Ён збавіць. Будзе вельмі радавацца табе, узрушаны ў любові сваёй. Будзе цешыцца табою ў весялосці, як у святочны дзень. Я забяру ад цябе нядолю, каб не было больш на табе сораму. Гэта Слова Божае. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, любовь не кроводушная, майте ненависть до зла, горнитеся до добра, любите один одного братнею любовью, опередживайте один одного у ветливости, у рупливости не слабните, духом полымнейте, служите Пану, тешьтеся надеей, в аутиску будьте терпливые, у молитве трывалые, у потребах святых бярыце удел, дбайте про гостинность. Благословляйте тых, кто переследуя вас, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с теми, кто радуется, плачьте с теми, кто плача. Будьте одномысные помеж собою, не мудруйте празмерно, але наследуйте покорных. Это Слово Божие. Аллилуйя,
вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. Собравшися, Мария у те дни поспешила у горную краину, у город Юды, и увошла у дом Захарии и привітала Эльжбету. Коли Эльжбета почула привітання Марии, узворухнулася дитятка в улоні її, и наполнилася Эльжбета Духом Святым. И ускрикнула мощным голосом и сказала: «Благословленная ты женщинами, и благословленный плод улони Твоего, и откуль мне гэта, что мать Пана моего пришла до меня? Бо коли голос привітання Твоего загучал в ушах моих, узворухнулася от радости дитятка в улоні моим, и счастливая тая, якая поверила, что сповнится сказанное ей Паном». У те дни сказала Мария: «Величая душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим Збавце, бо узглянув Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять мне будут усе поколения, бо великое учинил мне всемогутное, а имя Его святое, и милосердность Его с поколения у поколения над теми, кто Его боится. Показал моц своей правицы, рассеял тых, кто пыхливое сердцем, скинул могутных с трону и узвысил покорных, добром холодных насытил, а богатых ни с чем отправил, принял своего слугу Израиля, памятуючи про свою милосердность, як обещал батькам нашим, Абрахаму и его потомству навеки. И прибыла Мария у Эльжбеты коля 3 месяцев и вернулася у дом свой. Гэта слово Пана. Мария, ты хвала нашего народу. Глибоко поважані брати і сестри, прихильники Божої Матері Буцлавської. Гэты рефрен респонсарійного псалму сьогоднішньої святої імши вельми добре вписується у атмосферу святкування штогодніх буцлавських урочистостей. Уписується в гэтым годі, в годі юбілею стогоддя об'явлення Божої Матері у Фатімі, коли у далеким і одночасово трагічним 1917 году у далекой Португалии Мария объявилася 3 пастушкам Люції, Францишку и Жасинте. Головной метой объявления было припомнить свету об учении Иисуса, який закликав до молитвы, який закликав так само до навертання, припомнить перед обличчям набираючого моц атеїстичного режиму на всході Європи і його згубних наступствів. Закликаючи людей до молитви і навертання, Марія імкнулася їм допомогти розуміти погрозу атеїстичного режиму і, використовуючи свободу дітей Божих, вибирати добро, а не зло. У своїм матчинним клопоті Марія закликала людей, каб перестали ображать Бога, бо на коне знаходився лёс яе духовных дзяцей. Менавіта таму яна прасіла фатімскіх пастушкаў молиться у інтэнцыі грэшнікаў і складаць за іх ахвяры, бо ніхто іншы гэтага не чыніў, як кажа папа Ян Павел II. Чаму для свайго паслання Марія выбрала дзяцей? Дзяцей ва ўзросце 7, 9 і 10 гадоў. Гэта, напэўна, Божая таямніца, і нам цяжка яе зразумець. Але, верагодна, выбрала дзяцей таму, што дзеці звычайна больш паслухмяныя Богу, ніж дарослыя людзі. Дарослыя людзі часта вельмі не слухаюць Бога. Яны ігнаруюць Божы закон, а дзеці яго захоўваюць. І сапраўды, фатімскія дзеці вельмі рупліва выконвалі загады Божай Маці, асабліва маліліся на ружанцу за грэшнікаў.
Святы Ян Павел II ставіць фацімскіх дзяцей прыкладам сучаснаму свету і кажа, што калі дзеці могуць адзначацца гераічнымі цнотамі і дасканаласцю жыцця, то таксама гэта можам учыніць і мы, дарослыя. Адыходзячы ад Бога і маральных прынцыпаў, свет пачатку 20-го стагоддзя загубіўся. Менавіта таму Марія ў Фаціме выказала сваю заклапочанасць, распаўсюджваючыся тады ў свеце бязбожнасцю і дэмаралізацыяй. Пры гэтым яна папярэджвала, што калі чалавек не навернецца, то яго спасцігне страшная кара. З гэтай мэтай Марія аб'явіла дзецям так званыя 3 фацімскія таямніцы. У першай і другой яна паказала ім візію пекла, каб праз іх прыпомніць чалавеку, што ёсць пекла, што пекла – гэта рэальнасць і што чалавек у пекле церпіць. Яна таксама паведаміла аб хуткім завяршэнні Першай сусветнай вайны, якая ўжо прынесла так много бедаў і так много няшчасцяў. Яна таксама адначасова перасцерагла, што калі людзі не будуць маліцца і не будуць навяртацца, то пры папе Піі XI распачнецца другая сусветная вайна, больш яшчэ жудасная. Распачнецца таксама і жорсткі пераслед веры, пераслед касцёла. З мэтай ратавання свету ад гэтых няшчасцяў Марія прасіла пасвяціць Расію яе беззаганнаму сэрцу як умову яе навяртання, чым дала людзям надзею, нават насуперак надзеі. Наконец, трэцяя таямніца прадстаўляе анёла з вогняным мячом, які ўсклікае «Пакута! Пакута! Яшчэ раз пакута!» Дзеці ўбачылі стромы крыжовы шлях, які вёў праз горад. Целы забітых біскупаў, святароў, кансакраваных асобаў і светскіх людзей. На вяршыні гары знаходзіўся біскуп у белым адзенні, на якога было здзейснена спакушэнне. Гэта нішто іншае, як вобраз замаху на святого Яна Паўла II на плошчы святого Петра ў Рыме, які здарыўся ў фацімскі дзень 13 мая 1981 года. Адносячыся да яго, да гэтага замаху, папа сказаў, што матчыная рука накіроўвала кулю так, што ён застаўся жывым. Варта заўважыць, што фацімскія аб'яўленні завяршыліся 13 кастрычніка 1917 года прадказаным Маріяй так званым цудам сонца, калі яно танцавала на небе. І гэта бачылі 70, некаторыя кажуць, нават 80 тысяч людзей. І таксама Марія прадказала тое, што аб чым ніхто ў 1917 годзе нават і не думаў, не гадаў, што папам будзе Пій XI, што ў Расіі распачнецца безбожная дыктатура і што полымя другой сусветнай вайны ахіне увесь свет. Таму фацімскае прароцтва сапраўды з'яўляецца пацверджаным ходам гісторыі. Я добра памятаю, калі першы раз прыехаў у Фаціму у 1991 годзе. Я тады ў Маскве служыў. Нас было толькі 12 чалавек. І потым падышоў да мяне былы ўжо амбасадар Савецкага Саюзу у Португаліі і сказаў мне так: «Владыка, я неверующий человек, но здесь что-то есть, здесь что-то есть. Эти дети не умели писать, они не знали географии, но они предсказали то, чем мы сегодня живем». Это тая правда. Правда, якую Божая Маці прадказала нам у Фатиме. З вышэй сказанага бачна, што Марія падкрэсліла, што лекам ад усіх духоўных хваробаў з'яўляецца яе беззаганнае сэрца, якое бачыць Бога ва ўсіх жыццёвых сітуацыях і якое згаджаецца заўсёды з Божай воляй. Такое сэрца мацнейшае, ніж усе зямныя кулі і снарады, бомбы, танкі і самалёты. Тут даспадобы успомніць пытанне Сталіна: «А колькі танкавых дывізій мае Ватыкан?» Спытаўся Сталін. Ватыкан не мае
Ні танкових дивізій, немає ні самолітів, ні підводних лодок, немає зброї, яка розбурає. Наша зброя – це Євангелія, яке веде нас по житті, яке будує наше життя, яке дає нову надію. Тут дасподоби треба вспомнити, що в цьому годі ми так само відзначаємо юбілей 500-годдя видання першої Біблії на білоруській мові, яку дав нам наш великий земляк з Карина Францішек. Ён, той, який ведав об тим, який клопотився об тим, щоб наш народ мав гэтае Божие Слово, бо гэтае Божие Слово з'являється менавіта той зброєю, з якой наш народ пережив усе тяжкості і сьогодні повинен ісці наперед. Молитва і навертання разом з посвяченням, об яким просила Марія у Фатимі, якою здійснив Ян Павел II 25 соковика 1984 года, відноситься до кожного з нас, до всього Костьола, відноситься до всього світу. Бо, як каже фатимська візіонерка, сестра Люція, грех не має національності. Фатимські постулати Марії ведуть до питання, чи сьогодні ми у своїм житті керуємося її просьбою, чи молимося, чи навертаємося, чи посвячаємо себе, нашу країну і весь світ її беззаганному серцю. Посвячення нельзя розглядати тільки як одноразовий акт. Воно повинно усприйматися у динамізмі. Усе наше життя повинно стати актом посвячення беззаганному серцю Найсвятейшої Панни Марії, щоб у повній мірі стати учнями Христа і свідками Його Євангелія. Год 2017 увойде в історію як год двох абсолютно супротивних по своєму значенню юбілеїв, які нагадують об двухполярном свете. Свете Божьей ласки, свете Божьего Духа и свете злого Духа. Один юбилей – это 100-годдя фатимских объявлений, якое мы отзначаем у гэтым годі, якое мы подчас гэтых буцлаўскіх урачыстасцяў особливым чином помним и особливым чином молимся до Божьей Матери Фатимской, успоминаючи ее обещания об том, что наша країна повинна так само навернуться. Бо фатимские объявления дали нам надею на свободу веровызнания и отражения веры, свідками и удельниками, чего мы з'являємося. Другі – это 100-годдя Кастричницької революції, яка стала початком цивілізаційної катастрофи і мела і далей має негативний вплив на історію світу. Тому святкування юбілею 100-годдя фатимських об'явлений повинно допомогти нам лепей усвідомити правду об сталій боротьбі добра со злом. Не здарма Єсус каже: «Коли мене переслідували, то і вас будуть переслідувати». В святой пам'яті кардинал Казимір Свьонтак, живий мученик репресій, розповідав, як однойчі у лагері в'язні святкували Боже народження. Вони ділилися оплаткою. І в той момент у бараку вийшов офіцер. Убачив, що вони моляться, убачив, що в їх руках оплатки, і він винув пістолет, наставив на їх пістолет і заборонив це чинити. А кардинал каже: я взяв у руки оплаток і протягнув цей оплаток до його. Споткалися дві руки. У одної руці пістолет, інструмент зброї, у другой руці, у іншій оплаток. Знак мира, знак погоднення. І офіцер не витримав. Офіцер опустив свій пістолет і сказав: продовжайте. Нечто подобне, дорогі брати і сестри, відбулося і на нашій землі. Перемогла не сила зброї і антихристиянської ідеології, але перемогла сила Бога, який ще раз показав, що Він не помер і навіть не пішов у відпочинок, але завжди живе і завжди дійничає. Тут дасподобу вспомнити, як у далекому уже 1968 году, подчас так званої сексуальної революції на Заході, этой революции, яка відбувалася під таким мотто
забараняецца забараняць. Чыні ўсё, што хочаш. І нехта тады на сцяне славутага універсітэту ў Парыжы Нотр-Дам напісаў словы: «Бог памёр, подпіс Ніцше». Ведаем, хто такі Ніцше. Гэта ідэолог нацызму, фашызму. Але знайшоўся нехта іншы, які перакрэсліў гэтыя словы і напісаў: «Ніцше памёр, подпіс Бог». Сапраўды, Ніцше памёр. Дзе сёння Ніцше? Дзе сёння былыя дыктатары? Дзе сёння тыя, якія тварылі гэтыя жудасныя рэчы на старонках гісторыі? А Бог сярод нас. Бо Jesús сказаў: «Дзе дваіх або траіх зберэцца ў маё імя, я сярод іх». Фацімскае пасланне адносіцца перш за ўсё да барацьбы атэістычнай сістэмы супраць Касцёла. Яно прадстаўляе жудасны пераслед веры і пакуты яе сведкаў у мінулым стагоддзі, якое стала іх крыжовым шляхам. У сувязі з гэтым трэба успомніць, што менавіта 80 гадоў таму, у 1937 годзе, распачаўся у былым ужо Савецкім Саюзе вялікі тэрор, у выніку якога былі замучаны тысячы і тысячы нявінных людзей, у тым ліку і ў Беларусі. І Курапаты, і іншыя месцы, якія сёння адкрытыя і неадкрытыя, гэта сведчанне таго тэрарыстычнага рэжыму. Сведчанне таго, што здзейснілі тады людзі, якія паставілі сябе на месца Бога. І сёння гэтыя старонкі павінны быць адкрытыя. Мученіцкая кроў нашых продкаў не была проліта надарма, бо яна з'яўляецца насеннем хрысціян, як кажа Тертульян. Без той крыві, без той ахвяры, можа, сёння нас не было бы тут. Сёння, дзякуючы Божай Маці за апеку над намі падчас доўгай цёмнай ночы ганенняў на веру, мы бачым, што Божая праўда перамагла. Яшчэ зусім нядаўна здавалася, што ніколі Божае Слова не будзе гучаць на нашай зямлі і што сілы зла перамаглі. Але Бог яшчэ раз паказаў, што Ён, а ніхто інны, з'яўляецца валадаром гісторыі. Дзякуючы чаму мы перажываем працэс навяртання, які Божая Маці прадказала нам у Фаціме 100 гадоў таму. Аднак злы дух не спіць. І сёння, пасля 100 гадоў, сітуацыя паўтараецца. І ў наш час ёсць краіны, дзе хрысціяне гінуць за веру, дзе яны праліваюць сваю кроў. Дзякуй Богу, гэтага ў Беларусі няма, і спадзяёмся, што больш ніколі не паўтарыцца. Аднак мы ўсё часцей і часцей заўважаем, што прыходзяць новыя метады пераследу, якія праяўляюцца ў прапагандзе абыякавасці да веры і бездухоўных прынцыпаў. Святы Отец Францішак перасцерагае перад культурай тымчасовасці, якая часта супярэчыць евангельскім каштоўнасцям. Законы эканомікі, кажа папа, замяняюць маральныя прынцыпы. Дыктатура матэрыяльных каштоўнасцяў і прыбытку вызначае візію чалавека, у якой непаспяховы адрынаецца. Ён знаходзіцца на перыферыі жыцця. У такой сітуацыі мы не маем права забывацца урокаў нашай гісторыі і другі раз наступаць на тыя ж самыя граблі. Ужо не прывід, але наяўнасць секулярызму і нават супрацьстаянне веры адчуваецца ў свеце і таксама праяўляецца ў нашай краіне. Нездарма напрыканцы мінулага году Міністэрства аховы здароўя хацела лекарам і медсёстрам забараніць публічна насіць знакі рэлігійнай прыналежнасці. Нездарма, як бульдозер, прабівае сабе дарогу супярэчная з маральнага погляду гендерная ідэалогія. Нездарма ўсё часцей падымаецца пытанне аб легалізацыі гомасексуалізму, гэтага граху Садомы і Гаморы. І гэтак далей. Гэта ўсё звенні, дарагія браты і сёстры, звенні аднаго ланцуга.
на імя якому супрацьстаянне веры. Гэта таксама новае разуменне свабоды, як свабоды ад Бога, свабоды ад рэлігійных прынцыпаў, свабоды, якая пагражае цывілізацыі жыцця. Здаецца, што сёння можна паўтарыць словы славутай ахвяры французскай рэвалюцыі мадам Ролан. Свабода, свабода, колькі злачынстваў здзейснена ў тваё імя. Свабода – гэта вялікі Божы дар, але адначасова і адказнасць. Свабода без адказнасці, кажа святы Ян Павел II, гэта анархія. Мы не можам кіравацца модным у наш час слоганам, што свабода – гэта наша рэлігія. Наадварот, хрысціянская рэлігія вядзе нас да сапраўднай свабоды духа. Штодзённае жыццё сведчыць аб тым, што сітуацыя з-прад 100 гадоў як быццам паўтараецца. У сувязі з гэтым паўстае пытанне, ці ж сапраўды здзейснююцца словы Марыі, што пасля пасвячэння Расіі беззаганнаму сэрцу настане перыяд міру? Марія сказала перыяд міру, не сталы мір, але перыяд міру. Ці часам гэты перыяд ужо не мінуў? Бо ўжо ідзе трэцяя сусветная вайна, ідзе ў фрагментарнай форме. Гэта рэальная вайна ў вобразе ваенных дзеянняў і тэрарыстычных актаў. Гэта вайна, якая выступае супраць Богам устаноўленых законаў, устаноўленага інстытута сям'і і Божага дару жыцця, што вядзе да дабравольнага генацыду народаў і дэмаграфічнага крызісу. Гэта таксама і духоўная вайна, калі сучасная культура ўсё больш становіцца бездухоўнай. Ці яшчэ можна спыніць гэтую вайну? Гэтыя падобныя пытанні сёння мы ставім сабе і шукаем на іх адказу. Святы Ян Павел II кажа, што фацімскае пасланне заклікае чалавецтва не заігрываць са злым духам, бо канчатковая мэта чалавека – гэта неба, дзе небесны Айцец у сваёй міласэрнай любові чакае на ўсіх людзей. Паводле думкі папы Бенедыкта XVI памылкова думаць, што прароцкая місія Фацімы завяршылася. Ужо першыя старонкі Святога Пісання аб забіцці Каінам Абеля сведчаць аб тым, што чалавек распачаў час тэрору, якога да сённяшняга дня не можа спыніць. Дзякуючы фацімскаму пасланню, Бог стараецца і сёння ўратаваць чалавецтва. 100 гадоў таму ён праз Марію заклікаў фацімскіх дзяцей да малітвы ў інтэнцыі грэшнікаў з мэтай іх навяртання. Сёння, дарагія браты і сёстры, прыхільнікі Божай Маці, ён кліча таксама і нас. Ён кліча цябе, цябе, цябе і мяне, кожнага з нас кліча. Марія, як 100 гадоў таму, так і сёння чытае знакі часу і заклікае да неадкладнага. Хочу падкрэсліць неадкладнага адказу на іх, бо заўтра можа быць ужо позна. Заўтра распачынаецца сёння. Таму нам усім трэба запісацца у школу Марыі, каб навучыцца быць падобнымі да маленькіх фацімскіх пастушкаў, якія зрабілі ўсё, аб чым яна прасіла. Пэўная павет распавядае пра тое, як пасля свайго небаўшэсця Езус спаткаўся найперш з арханёлам Габрыелем. Ведаем, якое значэнне арханёл Габрыель мае ў гісторыі збаўлення. Ён менавіта звяставаў Найсвяцейшай Панне Марыі, што яна пачне ад Святога Духа, што яна народзіць збаўцу, потым таксама аб гэтым сказаў і святому Юзафу і гэтак далей. І вось арханёл Габрыель пытаецца Езуса: «Пане Езу, ты так многа цярпеў, ты нават на крыжы памёр, каб збавіць чалавецтва. Але ці ўсе людзі аб гэтым ведаюць?» А Езус яму адказваў: «Ну, яшчэ далёка не ўсе ведаюць. А што ты ўчыніў, каб яны ведалі?» «Ну, я выбраў Петра, Яна, Якуба. Я выбраў 12 і сказаў ім: ідзіце на ўвесь свет і абвяшчайце Евангелие». Архангел так паглядзеў скептычна на Езуса і кажа: «Ну, яны, можа, яшчэ выканаюць гэтае заданне. Ну, іх наступнікі першыя, можа, выканаюць. Ну, але далей забудуцца. Гэта ж людзі, чалавек забываецца. Ты, напэўна, маеш іншы план». А Езус яму кажа: «Габрыель,
Я вибрав Петра, Яна, Якуба, я вибрав 12, і у мене нема іншого плану. Дорогі брати і сестри, Бог вибрав нас, і в Його нема іншого плану. І Він поставив нас на цій землі у цей час, щоб ми так само виконали те завдання, яке доручає Божий провід для кожного з нас. Сьогодні у подножа Божої Матері Буцлавської, у юбілейному годі Фатимських об'явленнів ми звертаємося до Тебе, Марія, наша опікунка і хвала нашого народу. У покорі схиляємо свої колені перед Тобою. Дякуємо Тобі за всі добродійства, які ми і наш народ отримав през Тебе. Перепрошаємо за всі зневаги і невикористані можливості, які представляє нам Божий провід для нашого духовного одродження. Марія, благослови нам. Благослови нашей родиме. Не допусти, как перемогла пануючая у сучасном свете бездуховная революция, але революция Божьего Духа. Выпроси нам у своего Сына ласку быть белорусскими фатимскими детьми, які понесуть нашому народу Твоє послання, молитви і навертання, з метою оборонити його від впливу зла. Бо як ми не учинимо этого, то хто? Як не сьогодні, то коли? Амин. Веру в одиного Бога, Отца Всемогутнего, Створителя неба и земли, всего башенного и небашенного, и в одиного Бога Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народного, предыдущего века, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народного из Бога, одиносутного Отцу, ради Бога все осталось, и Он для нас людей, и для нашего славления, взошел с неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскресен по воде Писания, и слышал на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в славе, судить живых и померных, и кого отдать судить будет Отца, веру в Духа Святого, Анна и Животворцу, и Отца и Сына походит, яко указан за Отцом и Сыном, належит поклонение и хвала, и промовлял пророку, веру в один святый католический апостольский костюм, признаю один крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померли, и життя вечного в будущем свете. Про заступництво Найсвятейшей Панны Марии Буцлавской узнесем до нашего Отца в небе покорные просьбы. We pray for Pope Francis, that he may be blessed with health, the support of all the Church, and the courage to proclaim the gospel in its fullness. Тебе просим. Адзначаючы 500годдзя выдання Бібліі Францішка Скарыны, просім, каб Божае Слово на нашай зямлі заўсёды абвяшчалася без перашкод і ў сэрцах людзей прыносіла плён. Цябе просім.
Молимся за руководящих государствами, дабы они уважали достоинство всех людей и заботились о нуждающихся. Тебе просим. Добрый Боже, опякуйся и бережи нашу батьківщину Беларусь и ее жыхароў, каб усе мы праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, беларускіх святых і мучанікаў, заўсёды заставаліся верныя Табе. Цябе просім. Prośmy Boga, który dał koronę chwały Maryi, aby zmarli razem ze wszystkimi świętymi, radowali się w niebie, wsparci urodownictwem tej, która modli się za nami w godzinie naszej śmierci. Ciebie prosim. Молімся за нас, прысутных каля алтара Пана, каб мы заўсёды былі верныя Богу і імкнуліся да нябеснай айчыны. Цябе просім. Боже, выслухай наши молитвы и учини, каб мы праз заступніцтва беззаганнай Марии умели своим жыццём удзельнічаць у Твоим спрадвечным плане збаўлення. Праз Христа, Пана нашага. Кветкі. Пане, прыносім Табе гэтыя кветкі, як падзяку за дасканалую прыгажосць Твайго стварэння. Заплечнік. Ахвяруем Табе, Божа, гэты заплечнік, сімвал нашага зямнога пілігрымавання да Твайго нябеснага алтара. Ружанец. Прыносім да Твайго алтара ружанец, нашу галоўную зброю у барацьбе за навяртання грэшных душаў. Фацімскія пацеркі. Няхай гэтая гульня стане для нас напамінам евангельскага закліку. Будьце як дзеці, бо іх ёсць валадарство небесное. Хлеб, вино и вода. Езу, приносим Табе хлеб, вино и воду, як падзяку за найвялікшую каштоўнасць нашага зямнога жыцця, святую Эўхарыстыю. Гэтыя дары прыносяць пастушкі з Фацімы. Пора
Молитесь, браты и сестры, как мою вашу офяру принял Бог Отец Всемогутный. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и хары Твоего народа, якие Он Тебе приносит, как про заступництво Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы каждого человека, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. Ого, серце, подякуем Пану Богу нашему. Соправды годно гэта и справедливо, слушно и збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святый и Войча, усемогутный, вечный Божа, и каб мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отдаючи пошану Найсвятейшей Марии завсёды Тебе. Я на прозрение Духа Святого зачала Твоего одинородного Сына, и заховываючи хвалу дьявольства, дала свету спрадвечное светло Иисуса Христа, Пана нашего. Раз Его Твою величь прославляют хорі анёлов, якие завсёды радуются перед Твоим обличием. Просим, каби наши голосы долучились до их, разом с ними ускликаючи. Соправды, Боже, Ты святый, креница усялякой святости. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кривёю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита дзеля отпущення грехов. Гэта чините на мою память». Гэта великая таємниця веры.
Вспоминаючи смерть із мертвих повстання Твоєго Сина, ахвяруєм Тобі, Пане, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiany na усім світі, udoskonal Jeho u любові, razem z papam naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i усім duchowieństwem. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над нами усіми, как ми заслужили удел житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святим Юзефом її обранником, со святими апостолами і усіми святими, які спред віку подобалися Тобі, как з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоєго, Єсуса Христа. Раз Христа, с Христом і у Христі, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Молимся, да Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Змилуйся над нами.
Вось баранок Божий, вось той, який бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Рыхтуемся до прыняцця святой камуніі. Служба парадку зробіць праходы, па якіх святары змогуць данесці цела Христовае. Па праходах, калі ласка, не ходзім. Складзіце рукі на сэрцы, каб святар бачыў, што вы гатовыя прыняць Христа.
Спасибо царскую мы Тебе отдаем наши сердца вопей. Храните нам Божий слава.
Милосердний Боже, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Мати и Володарце, мы приняли Наисвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, ученикам мы могли стать удельниками вечной гостины у небе, праз Христа Пана нашего. Заканчивается урочистая литургия. Зараз формується процесія, крыж, хоругвы, флаги, пасля хоругваў сёстры законныя, пазней святары, фігура Маці Божай Фатімскай, біскупы, Найсвятейшы сакрамент. Бліжэйшыя мерапрыемствы, якія чакаюць нашу Мінска-Магілёўскую архідыяцэзію, з 5 по 8 ліпеня у Івянцы пройдзе 7-я парафіяда дзяцей і моладзі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. З 22 по 28 ліпеня у Івянцы адбудзецца музычная майстэрня. Запрашаем моладзь, можна запісацца таксама тут у Буцлаве, ёсць адметная палатка. З 28 по 30 ліпеня пройдзе у Івянцы міждыяцэзіяльнае спатканне моладзі. Сардэчна запрашаем. З 21 по 23 ліпеня сустрэча на тэму распазнання паклікання для хлопцаў ад 14 год, якое традыцыйна адбываецца у Лебедзева. Трывае набор студэнтаў у Мінскі тэалагічны каледж. Звяртаецца, калі ласка, можете звяртацца па больш падрабязную інфармацыю ў курыі, альбо знайсці матэрыялы, якія неабходна, дакументы, якія неабходна падаваць у нас на нашай старонцы Католік Бай. Пасля працэсіі, пасля благаслаўлення адбудзецца асвячэнне ўсіх рэлігійных рэчаў, якія вы набылі тут у Буцлаве. Каротенькая таксама аб'ява, хто б мог бы забраць аднаго пілігрыма да Ваўкавыска, альбо ў напрамак Гродна, Баранавіч, калі ласка, звярніцеся у нашу палатку, чыстае сэрца, і там вас гэты пілігрым будзе чакаць. Са словам прывітання да нас звернецца апостальскі нунцый у Беларусі, арцыбіскуп Габар Пінтер. Ваша Екселенція, глибоко поважаний митрополит Тадеуш Кандрусевич, шановні брати і біскупи, поважані святарі і сестри законні, в'ялебні представники дипломатичного корпуса і светской влади, дорогі пилигрими, прибывшие у эти прихожі Маріанні санктуарії з різних кутків нашої Батьківщини із Замяжі. Моє серце переповняє невимовна радість. По-перше, тому що маю можливість упершню за час мого служення у Білорусі навідати національні санктуарії. По-друге, тому что я могу у так семейной атмосфере прославлять Бога за дар нашей небесной Матери, 100-годові любові об'явлення якої у Фатиме ми разом святкуємо. По-третє, тому що як представник Святого Отця у Білорусі, після цих двох днів пережитих разом, після усього, що я убачив і пережив, мені хочеться знову і знову поутрати разом з вами. На Білорусі Бог живе. На Білорусі Бог живе. На Білорусі Бог живе. Дорогие братья и сестры, уночи мы супольно разважали об том, что там, где есть мать, там есть и сын. Об том, что Мария, як наша найлепшая мать,
жадає привести кожного з нас до свого Сина, от Синаха, хто може наталити спраху наших серців, от Синаха, здольного дати відкази на самі потаємні питання цих серців. Ми розважали над тим, що Яна вчить нас цьому, не при допомозі довгих наставлень, не пужаючи, не пустими обіцяннями, але прикладом особистого життя, даючи нам приклад, як можна жити, любуючи Бога, довіряючи Йому, слухаючися Його. Не випадково оцінює наставлення, яке Марія дає світу у Святім Писанні, гучить так: «Тоє, що Він скаже вам зробити». Кожен день припоминаємо собі і нашим близьким об этом заповіті нашої Небесної Матері. Просим її, щоб була нашою наставницею у розпізнанні Божої волі відносно нашого життя і випрошувала для нас необхідні ласки, щоб ми, познавши, чого добрий Бог жадає від нас, змогли це реалізувати. Папа Францишек, збираючися навідати Фатиму, щоб доручити під опеку Марії льос чоловіцтва і просяє матчине заступництво, просить об Божім благословенні для усього світу, казав: «Я прошу усіх долучитися до мене, як пілігримаю на цей і супокою. Ваші руки узнесені на молитву, нехай протягують підтримувати мої руки. З великою радістю передам понтифіку, що на богословських урочистостях Костьол у Білорусі наша літургічна супольність, кожен з нас почув ягоную просьбу. Прошу і далі підтримувати руки Святого Отця, пам'ятаючи про Його у ваших щоденних молитвах. Наприкінці жадаю особливо звернутися до молодці, хворих і молодих служанів. Дорогая молодь, узрастайте у відданості Божої Матері у вашому житті, кожен день беріть її за руку, моліться на ружанці, і вона, напевно, вас не розчарує. Дорогі хворі, вірте, що Марія, яка стояла під крижем свого Сина, розуміє ваше терпіння і завжди поруч. І ви, дорогі служанці, просите її, щоб ніколи у ваших домах не було недохопу любові і взаємної поваги. От ім'я Святого Отця, Папи Францишка, дякую вам за вірність нашому Костьолу і нашій богословській Матері, за те, що все літо ви прибули у цих санктуарій. Жадаю вам, щоб ця вірність сталася криницею добра, яка прагнуть ваше серце, криницею віри, нації і любові у вашому повсякденному житті. До нас промовить архимандрит Сергій Гаєк. Высокодостойный апостольский нунций архиепископ Габар, высокодостойный митрополит Тадевуш и достойные иерархи,
Грек-католики Беларуси с радостью уключаются в эти святковании на этом святом месте, как и в інших санктуариях нашей Батьківщини. Эти санктуарии и шматликие пилигримы świadczą про долгую традицию ушанования, особливого ушанования Матери Божией у нашей Батьківщині. И в этом году я хочу до того, что про Францишка Скорину говорил уже митрополит, додать, что этот наш земляк wiadomy nie tylko jak pierwszy drukar, pierwszy za все jak перекладчик Библии, Biblię nadrukował, nie inne książki, ale napisał osobista tak samo pełne modlitwy do Matki Bożej, modlitwy jakieś syntezą i wschodniej i zachodniej tradycji. Chcielibyśmy pożądać wszystkim nam, aby my naprawdę brali z jego przykład, особливо сегодня интеллигенция, все разумные люди доброй воли, dla paszanu Matki Bożej naprawdę wzrastać u wiery. Amin. Со своим словом до нас вернется митрополит Минско-Могилевский арцебископ Тадеуш Кондрусевич. Наприкінці этой святої мши, після якої ще відбудеться процесія евхаристична, так само з фігурою Божої Матері Фатимської, з фігурою, яка свячена була у каплиці об'явленнів. Для цього ми маємо таку непосередню сувість, але треба вже дякувати. І дякувати найперш Богу. Богу, який і вчора нас одарив погодою, хоч холодно було, але без дождю. А сьогодні і не жарко, і не холодно, і сонечко, і вельми добре. І добра така атмосфера. Для цього дякуємо Тобі, Боже, який так з вишені поглядів на всіх нас. Дякуємо Богу за те, що дозволив нам в цьому році черговий раз святкувати ці буцлавські урочистості. Це вельми, вельми важливо. Сьогодні так, там, чоловіка, якого я ночував, раніше ми розмовляли, як це було за совєтські часи. Так люди їхали. Хтось ровером, хто вів машину машиною, хтось конем, хтось йшов. Але ці стільки хтось мог собі уявити, що буде людей. Це той цуд, який Бог здійснює на наших очах представництвом Божої Матері, тому йому дякуємо. Але Бог здійснює през людей. Бог не має ні рук, ні ног, і Він дійснює през людей. Тому хотів би подякувати найперш організаторам цього фесту, парафії тут у Буцлаві, айцям-францишканцям і особливо пробощу айцю Віктору Бурлака. Дякую всім вам від всього серця, бо, напевно, тяжко було б собі уявити без вашей активности организовать такое набожество. Это можно кому-то прийти, пойти, все так добро. Не так это просто. Столько людей, это все организовать. Дякую так само ведучим ксенцу Юрию Санько и Кириллу Бардонову, які много причинились до организации, справной организации сьогоднішніх урочистостей. Щира вдячність керівникам і духовним айцям пілігримах, святарам, сповідникам, які допомагали вернутися до Бога. Мотто сьогоднішнього свята – це навертання. Марія закликала до навертання, і ми так само през покуту, през сповідь приходимо до Бога. Для цього велика вдячність. Многие сповідали цілу ніч. Це не так просто. Той, хто посидить, посповідає 2-3 години, ведає, що це таке. А вночі тим більше хочеться спати, але треба розбудити чоловіка, який спить у своїх гріхах, і для цього велике дякую для вас, брати у святарстві. Дякую літургічній групі семінаристів і міністрантів під керівництвом ксенза Яна Креміса і ксенза Романа Страшко, які учинили все можливе, щоб праз добре організовану літургіку, літургічне це наше діяння справді було вершиною святкування сьогоднішнього Буцлавського фесту. Дякую для вас.
Асаблівая ўдзячнасць службам парадку, касцёльным і дзяржаўным, а таксама скаутам, без якіх сёння цяжка было б уявіць сабе правядзення гэтых і падобных урачыстасцяў. Скауты з'явіліся ў нас недаўна, але ўжо сёння ніхто сабе не можа уявіць набажэнстваў без скаутаў. Дзякую вам. Са словамі асаблівай падзякі хачу звярнуцца да хароў, якія спявалі ўсе гэтыя дні. Гэта святой Барбары з Віцебска, гэта хор Залатой Горкі, з Чырвонага касцёла і з катедры. І ўсім вам, хто разам хацеў спяваць. Святы Аўгустын сказаў, той, хто спявае, двойчы моліцца. Я думаю, што наша сённяшняя малітва гэта паказала. Дзякую. Шчыра дзякую мас-медыям, каталіцкім і свецкім, за кваліфікаваны і хуткі пераказ інфармацыі пра сёлетнія ўрачыстасці. Найперш парталу «Католік Бай», каталіцкай тэлестудіі і таксама тэлеканалу «Беларусь-3», які ўчора і сёння таксама ўчора распачаў, сёння пасля поўначы завяршыў, вёў прамую трансляцыю гэтай святой імшы, якую цэлебраваў нунцый. Упершыню такое. Мы ведаем, што праз «Католік Бай», праз гроценскую тэлестудыю мы заўсёды ў інтэрнэце можам паглядзець гэтыя набажэнствы, але тэлебачанне беларускае першы раз трансмітавала гэтыя ўрачыстасці, таму вялікая ўдзячнасць для іх, бо так многа людзей магло далучыцца да нашага свята. Са словамі асаблівай падзякі хачу звярнуцца да біскупаў, святароў, якія прынялі удзел у гэтай святой імшы, у гэтай і ўчарайшай, і ў іншых святых імшах, але асабліва хачу падзякаваць апостальскому нунцыю арцыбіскупу Гавару Пінтэру. Дзякую вам і за тое, што вы ўчора ўзначалі святую імшу, за сённяшняе слова і за вашу прысутнасць. Перадайце святому Айцу, што Бог, які жыве ў гэтым касцёле на Беларусі, ён сапраўды жыве. І гэты касцёл на Беларусі заслугоўвае, каб нага наступніка Петра ступіла на гэту зямлю. Зямлю мучанікаў, зямлю вызнаўцаў веры і зямлю, якія сёння сведчаць сваю веру. Дзякую дзяржаўным уладам на розных узроўняў, ад абвыканкама да райвыканкама і да мясцовых уладаў, службам парадку, службам МЧС, хуткай дапамогі, камунальных службаў і арганізацый у правядзенні сённяшніх урачыстасцяў. Вядома, што так многа людзей, не так проста гэта ўсё арганізаваць, аднак бачна такое добрае ўзаемадзеянне паміж касцёлам і уладай, як на месцы, так і у аблвыканкаме, бо і трэба было дапамагчы арганізаваць пілігрымкі, школы, дзе маглі затрымацца пілігрымы, і таксама тут на месцы. Гэтага вялікая дзякуй для вас. Мы усе для чалавека. Дзяржава для чалавека і касцёл для чалавека. Вялікая дзякуй. Дзякуй прадстаўнікам дзяржаўнай улады і дыпламатычнага корпусу за удзел ва ўрачыстасцях. Гэта важна, што дыпламаты прыходзяць да нас на такія ўрачыстасці. Са словамі шчырай падзякі звяртаюся да выдавецтваў, якія прадставілі свае выданні. Дзякуй тым, хто арганізаваў розныя тэматычныя кіоскі і палаткі. Гэтым самым наша ўрачыстасць была узбагачана, і хто хацеў набыць рэлігійную літаратуру, дэвацыяналі, мог гэта учыніць. Гэта вельмі важна. Яшчэ старэйшыя людзі памятаюць, што купіць ружанчык, то трэба было, можа, ехаць у Вільню. Там дзесьці хтосьці, можа, в острай браме прадаваў. Сёння у кожным месцы, у кожным касцёле, і не тым больш на гэтым фэсце. Дзякую. Дзякуй таксама і тым, хто карміў пілігрымаў і ўдзельнікаў набажэнства, каб былі здаровыя целам і душою. Як кажа паслоўе, у здаровым целе здаровы дух. Няхай так будзе. Сёння пасля набажэнства будзе паседжанне канферэнцыі біскупаў. Адным з пытанняў будзе
просіць Ватыкан, каб у літанію да Божай Маці, ларытанскую літанію, быў уведзены заклік «Королева Беларуси, молися за нас». Моліться, каб мы приняли адпаведнае рашэнне, каб Ватыкан зацвердзіў. От всего сердца дякую для вас, дорогие браты и сестры, пилигримы з Беларуси, пилигримы з России, з Литвы, з Польши, з Украины. Так само ёсць з Злучаных Штатаў Америки. Гэта наша супольнае свята. Мы адкрыты на ўсіх. Мы прыйшлі сюды, каб умацаваць нашу веру. Нехта сказаў мне так, я прыхожу у Буцлаў, каб атрымаць такі духоўны зарад, каб потым гэтым зарадам жыць увесь год. Сёння вельмі часта гавораць так, што у нашым сучасныя хрысціяне, можа, на жаль, становяцца хрысціянамі такога рэстараннага тыпу. Калі прыходзім у рэстаран, то мы выбіраем ежу такую, яку хочам. Хтосьці хоча рыбы, хтосьці мяса, хтосьці салату і гэтак далей. Таксама некаторыя, нават і мы, веруючыя, часамі выбіраем Бога такога, якога мы хочам. Мы любім того Бога, аб якім распавядае Евангелие, калі Jesús Христос нарадзіўся, тут зоркі мігаюць, тут Марія з Йозефам, тут у пяшчэры гэтай знаходзяцца, анёлы спяваюць, усё прыгожа. Але не вельмі любім Бога, ці Jesúsa Христа, які кажа, што тое, што Бог з'яднаў, няхай чалавек не раздзяляе. Будзьма хрысціянамі паводле Божага Слова. І Бог, які жыве на Беларусі, няхай сапраўды сваёю праўдаю, якую мы знаходзім у Евангеліі, будзе у нашых сэрцах, і няхай Божая Маці вядзе нас менавіта не да гэтага рэстараннага Бога, але да сапраўднага Бога, які ёсць нашым створцам, які ёсць нашым збаўцам і які ёсць нашым валадаром. Дзякую вам. Несколько слов на іншых мовах. Сердечно приветствую вас, дорогие братья и сестры, которые молятся, может быть, по-русски, и паломников также из России. Благодарю за вашу память, благодарю за то, что вы приезжаете также каждый год сюда. Многие из вас идут, принимают участие в паломничестве, идут многие километры, даже сотни километров. Другие приходят сюда, здесь молятся. Это очень хорошо, это очень приятно. Я всегда вспоминаю собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, великолепнейший собор. Тут есть настоятель этого собора, есть люди, которые его восстанавливали. Здесь присутствуют на этой святой мессе. Мы говорим о фатимских явлениях, говорим о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии. Пусть Мария, царица мира, всегда будет с вами, и пусть та, которая призывала к обращению России, но слово «Россия» нужно понимать как весь мир, так мне лично сказала сестра Люция, пусть Мария ведет вас в новое счастливое завтра. Спасибо. Serdecznie witamy i pozdrawiam mówiących i modlących się po polsku. Znajdujemy się tutaj w Bucławiu. Niektórzy nazywają Bucław białoruską Częstochową, choć też mówią, że i Bieliny, czy też białoruska Częstochowa. Dzisiaj zwracamy się do Matki Bożej i niech ta, która broni Jasnej Częstochowy, i niech ta, która świeci w ostrej bramie, i niech ta, która już ponad 400 lat króluje na tym świętym miejscu, wyprasza u swego Syna błogosławieństwo dla każdego z was, dla waszych rodzin i dla waszych krajów. Szczęść Boże! На литовской мове. Šertingai sveikinu kalbančius lietuviškai, aš žinau, kad yra delegacija iš Lietuvos, labai malonu, kad mes galime kartu melstis, tegul aušros vartų Marija globoja jūs, tegul veda jūs pas savo sūnų, kuris yra vienintelis išganytojas, kuriame mes turime turėti mūsų viltį. Būkite laimingi ir ištikimi Kristui, kaip sako šventasis Jonas Paulius II. Ačiū Jums, dėkui.
на англійській мові. I cordially greet all English-speaking visitors and foreigners. It is our pleasure to serve you. It is our pleasure to be together with you. And we are very grateful for your witness, Christian witness, staying very far from your native countries. You are here. You are in the church here in Belarus. May Almighty God, through the intercession of Our Lady, especially of Our Lady of Budzlav and Our Lady of Fatima, bless you personally, bless your ministry here, and bless your respective countries. Thank you very much. Спів на виставлення. Акт присвячення Білорусі беззаганному серцю Марії з нагоди стогоддя її об'явлення у Фатимі. О Марія, благословленная Дева, пречистая Мать Бога, наши продки обрали Тебе своей опекункой и володаркой. Ты заўсёды была з нами, як у часы росквіту веры і свободы веравызнання, так і падчас ганенняў. У сваім фатимскім пасланні, 100-ю гадавіну якога мы адзначаем, ты заклікала да малітвы і на вяртанне і дала нам надзею на духоўнае адраджэнне, сведкамі і удзельнікамі чаго мы з'яўляемся. Сёння, у гістарычны момант для нашай бацькаўшчыны, мы біскупы, святары, дыяканы, кансакраваныя асобы і вернікі, стаем перад Табою з пашанаю, любоўю, удзячнасцю, перапрашэннем і просьбаю аб дальнейшай апецы, а таксама з пастанаўленнем сумленна адказаць на Твае фатимскія заклікі. Табе і Твайму беззаганнаму сэрцу прысвячаем сябе, наш народ і нашу краіну. Дапамажы, каб з Божаю дапамогаю мы утваралі адзін Божы народ. Пані і валадарка наша, Тваёй абароне аддаёмся. Атулі сваёю матчынаю апекаю нашыя сем'і і ахоўвай іх непарыўнасць і святасць. Абараняй самы каштоўны Божы дар, дар жыцця. Дапамажы моладзі весціць цнатлівае жыццё. Натхні звышнатуральным духам і побожнасцю нашыя парафіі і рэлігійныя супольнасці. Абараняй нас ад грахоў і няшчасцяў. Выпрасі для нашага народа ў свайго Сына ласку сталасці ў веры, святасці жыцця, шчырага і трывалага паяднання, якое абапіраецца на справядлівасць, братэрства і давер, а таксама на разуменне нашай місіі ў сучасным свеце. З'яднай нас у згодзе і братэрскай любові, каб на нашай зямлі, насычанай крывёю войнаў і пераследу, панавала спакойнае жыццё ў праўдзе, справядлівасці і свабодзе. Міласціва паглядзі на памылкі нашага народа і сваёю матчынаю рукою падтрымай яго ў жыццёвых клопатах і выведзі з граху. Магутная наша дапамога, ахіні плашчом сваёй апекі нашу бацькаўшчыну. Выпрасі для касцёла ласку апостольскай руплівасці і паспяховасці ў дзеянні, каб ён стаў сапраўдным Божым домам і брамаю да неба. Стрымай тэндэнцыі секулярызму
лібералізму і матэрыяльнага атэізму, каб мы захавалі вернасць нашаму хрысціянскаму пакліканню. Тым, хто адышоў ад веры, пакажы шлях да навяртання, а не веруючым сонца Божай праўды. Чуласцю свайго беззаганнага сэрца натхні нас да прыняцця гэтай праўды, каб мы будавалі на ёй сваю будучыню. Дапамажы заставацца вернымі тваім слаўным, заўсёды актуальным фацімскім заклікам да малітвы і навяртання і належным чынам выкарыстоўваць новыя магчымасці для духоўнага адраджэння, якія нам дае дар свабоды веравызнання. Маці Бога і наша духоўная маці, прымі нашу ўдзячнасць, перапрашэнне, ахвяру, просьбы і абяцанні. Притулі нас да свайго беззаганнага сэрца і з'яднай з Христом і Яго святым валадарствам, бо Ён адзіны з'яўляецца дарогаю, праўдаю і жыццём. Прысвячаючы сябе твайму беззаганнаму сэрцу, імкнёмся як мага мацней з'яднацца з табою і тваім сынам, нашым збаўцам, Езусам Христом, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Śpiew na procesję. Angelicus,
Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановувати святые таємниці Твоего тела и крови, ка ми завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живеш и володариш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Тепер відбудеться свячення всіх деваценалів. Просим тримати всі деваценалі при себе, і вони будуть освячені, як би могли виїхати уже з Буцлава, так сказати, поставивши все кропки над «и». Молимся. Всемогутный вечный Боже, все, что Ты створил доброе, прославляем Тебе и кланяемся Тебе. Дякуем Тебе, бо великая хвала, моц и добриня Твоя. Просим, благослови гэтыя релігійныя предметы, девацыяналіі, і ўсіх, хто згодна з Твоёй воляй будзе імі карыстацца, каб узрастаючы ў вере, яны адчулі Твою дапамогу і заступніцтва. Просим праз Христа, Пана нашага.